Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Nyautrep Youth Council hapo kajingelam uba G Maulong u Vice President ha kasantri ujumang arja apudrio kilalet pan pha pendam shisendon ni kakarteng signboard kabalatho cherapanji ha surakba ha omshirpi habakran chikla pathai khubor uba G Maulong ulaythu baningkong kilayo kajing ujor nakipat ba kakarteng bantho sora hendrai latho de kakarteng barjala kabaki khot cherapanji kumta mar kila hiar sya ketika jaka bat pha pendam no shisendan uloong baya ka kerteng ha ka signboard de ban tho kerteng sora bat ka seng kala batha ya ki barjila baki de ban pen kala no mardor hadin bakila let ban tuklar ka HYC kala sakhi baki barjila kila ta no ya ketika kerteng cherapanji bat kila kular ban sapen kala no ha ka kerteng sora ha kini ki khindiat sngi ban yang ka Nyautrep Youth Council Sulawesi minta kasih angkat bagi dekat bitongi hadian ba nilayo ya kajing ujor na kipai ba kibayak bayang ning ba kanika surok NH40 kabadai ka surok ka penyaso na kanika jiking umsapi sadut sapo dauki bat sadut sapo pilan sora terter ti hadian ba na kaliang jong kipai ba kibayak bayang ning ba kanika surok kila bertiap sengi kaseng ba ki yoi ba kadon kata ka jingtho tani ka kata ka signboard ka ba peniang hang ni hapo jiking serpi ya ka bala tho da kata ka kentien cherapanji ya ka ba kum kaseng mardor hing lawan hakani ka janmiet momenta ha ka ba ngilalap ang saki ba hakani ka signboard ba peniang hang ni hapo jiking serpi kladon sya kata ka kentien ka ba tho ya ka da kata ka keteng cherapanji kum kaseng nakapor kum kaseng ka baju pek ngor bat ka baju penim ya kata ka kultur lanta karti gudustur ya ka jingdan jong kata ka tenrai hani po kari kasih bayi gudongi nisco dom abang ngilap pengisaki ba hakani ka jaka pendan kam da kata kentien ya ka bakari kentien bar dela lesi gila menong lani kentien dakar lesi ni kum kitrai snong trai jela ya ka bana kapor naduk por barim baja ngila jutip ya ka kum kasora ti hakani kapor ilawan bani kendu ya kini gibor punya jong kani IDCL ba pentrai ya kani ka surok bat khamtam ba punyang ya kani ka signboard hakani ka jaka bat kum juru syakte ki wei pat ki ba kham sakhmat jong kani ka than ti ilawan bani kendu eki bat ila maham mardor eki bagi dai ban pendam no ya kani kentien cara penji bat bagi dai ban tho da kentien sora kabadai kentien paka kadai kentien kaba dai kaba syah ki ya kabang layo penyakran bagi bor penyak jong ka company bat kila mardor hi kila tak swa da katika kenja kuat lani kata ka kenja jinta kaban ka sipor namar ba katung kajing batai ke jongki ki ong ba ya katika jing tho kadai kaba ki phale ha kita ki koridor ti kilong hakla kular khmat jungi ba hakini lasai kasngi nalani lasiski ka simpor bakin wan ban pendam ban tho na kata kentien sora bat kila kular ba yakti kijaka ba kham sakhmat ru ya ka bakadon kum kani ka jipnyang bat kadon kum kani ka jing tho ru kila kular bakin nang ta swa ya menta kasngi ba lasai bat bakin satai kijaka ru bakin tho na kata kentien sora te de halo kata kanong rem bangi kum kaseng ni wan bat ni ai kublai ya kipai ba ki ba lapitip singi kaseng tiba kani pila kali ba menobo hukum ban tak sebenarnya de bakile hi ka bila kali ki henry got kum kajing tip kalong ba ki batai ngi ba kimda don ya kata kajing tip ka batikena nama ba kita ki bor ba ka ba dipek ba khahmat kimdan rekat hang ni henry kidon tang katukan ni henry kila suong ngi ba ki kloi ban le ya kata ba kladon ka kajing ya keren lu ba nilai kelayo ban ya pun lu ba ki kloi ban pendam ban tho da kentien soa